niba atari ukubera yuko bababajwe nuko agaragaje umugambi na gahunda zabo na plani zabo. Iyi message Prevo yanditse kuko yatanditse tubona bica abanyamurenge bakabotsa bakabarya, kuki tutabonye babivuga bari gukatagura abanyamurenge imitwe? Kuki tutabonye bivuga bari gukorera abanyamurenge jenoside yakorewe Gatumba? Kuki tutabonye babivuga bari umunsi batwika niba ari Bunagana niba ari hehe amazu y'abanyamurenge? Kuki tutabonye babivuga kuri drone ziri kurasa mu banyamurenge Minembwe? Kuki tutabonye babivuga igihe Minembwe yarafungiranywe bari kugira ngo abantu bicwe n'inzara, batabura uburyo bahaha, batabura uburyo imiti yinjira, abantu bari kwicwa n'indwara kubera ko babuze ubuvuzi si uko babuze abaganga ahubwo babuze imiti. Kuki ibi byose tutabonye babivuga? Kubivuga rero nicyo kimenyetso kigaragaza yuko atari urukundo bakunze AFC M23 kugira ngo noneho bagaragaze yuko Kongo yarengereye, ahubwo bababajwe batewe n'agahinda no kuba Ekenge yabavuyemo. Message kuri AFC M23, abaturage mwabonye icyo babakenereye, mwabonye ko babakeneye kugira ngo babeho, mwabonye ko bishimira uburyo babayeho aho muri, mwabonye ko bishimire uburyo mubayoboye. N'uyu munsi Uvira ikeneye abadministrateur badakora bakoreshejwe n'inda, badakora bakoreshejwe bakora bagamije ivangura, batabiba amacakubiri mu bakongomani, ahubwo ikeneye abadministrateur bakora nkuko mugenda mubikora. Aba bari za Uvira, aba bari za Bukavu, aba bari za Goma, bakora mu nyungu rusange z'abakongomani, badashyize imbere ubwoko, badashyize imbere gukorera inda zabo, badashyize imbere ruswa. Twongeye kubasuhuza mu mwese mukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Karamenanone TV. Nkuko mumaze kubimenyera, ninjye Engineer Papi Moses. Iminsi baye myinshi, yari maze iminsi tutabasha kuganira cyangwa kubagezaho ibiganiro bitandukanye kubera impamvu zimwe na zimwe zigiye zitandukanye, ariko kandi turagarutse. Reka tugaruke tubifuriza Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire. Reka twifurize wowe wahisemo gukora subscribe hano kuri Karamenanone TV, ndetse nawe udukurikirana kuri www.karamenanone.rw. Mwese muraba agaciro, reka dukomeze tubashimire kubana namwe, ni by'agaciro gakomeye cyane. Reka tubifurize umwaka mushya muhire, ndetse nabonereho kubabwira ngo mwahisemo neza kubana natwe, kandi natwe turabizirikana, tubahoza ku mutima. Niyo mpamvu dutangiye tuvuga ngo umwaka mushya muhire. Nkuko mumaze kubimenyera rero, tubagezaho amakuru atandukanye yibanda cyane cyane kuri politiki, nubwo twababwiye ko tuzatunyuzamo tukababwira no ku myidagaduro, ndetse tugakora no hirya, tugakora no kuri siporo, entertainment, izaba irimo siporo ndetse n'ibijyanye na art, kandi tuzaza dukore kuri social activities cyangwa social work, cyangwa se mu buzima busanzwe, mu buzima buri sociale. Uyu munsi rero ntago ndi buze kubatindira. Ikiri kuvugwa mu Rwanda mu bijyanye n'imyidagaduro, ni n'induri hasi n'induri hejuru hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben. Tumaze iminsi tubona abantu benshi bari gukora icyo nakwita nk'amavideo mato y'ama challenge agaragaza ubuhanganye bwa The Ben, ubuhanganye bwa Bruce Melody. Bamwe baba bamaze gutangira kwiyandikaho code 001 nka code ya Bruce Melody, ndetse batangira kuziteramo tatouage. Twarabibonye ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, ndetse abandi barakora ama challenge atandukanye bagaragaza ibikorwa, ariko ntago aricyo tuje kuvugaho. Ibyo ngibyo bizakiranuka ku munsi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere, ubwo uzaba hacu wambaye, buri wese ari kugaragaza icyo ashoboye, ndetse buri wese ari gukora ibyo agomba gukora. Gusa icyo navuga ngo bazabahe rugari, ubundi ntihagire undi muhanzi n'umwe bazaba batumiye bakore uzageraho akabura ibikorwa bye, agapafuminga indirimbo ze zikarangira undi agikomeje. Ubwo tuzaba tumenye umwami, tuzaba tumenye ukwiriye iryo kamba, ndetse tuzaba tumenye n'ukwiriye kuba avuga yuko ari we kizigenza bidasubirwaho. Ntago tuje kuvuga entertainment, nuko akora akanyuzeho, kuko nibyo biri gutrendinga cyane mu Rwanda. Igitaramo gitegerejwe ku itariki 31
ariko reka kandi reka dusimbukire mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko ariko kandi dusimbukire n'i Kinshasa. Mu burasirazuba bwa Kongo haravugwa intambara mu bice bigiye bitandukanye. AFC M23 yongeye kugabwaho ibitero na coalition ya Kinshasa, ndetse hari havuzwe amagambo atandukanye ubwo General Ekenge, umuvugizi wa leta ya Kinshasa, umuvugizi wa gisirikare i Kinshasa, yari yatangaje yuko basigaje ibirometero bigera kuri 7 kugira ngo binjire mu mujyi wa Uvira. Ibirometero 7 ku bantu bari nko mu Rwanda, bari nk'i Kigali, ni nko kuva mu mujyi ujya Gishushu. Ibirometero 7, ubwo ni ukuvuga ngo bari ku Gishushu bari kureba i Nyarugenge mu mujyi rwagati. Bavugaga yuko ariho bari, ariko nyamara biravugwa yuko ibyo ngibyo byari bihuha, kuko babashije kugerageza kwinjira mu gace kamwe bagezemo bakubitwa inshuro na AFC M23, ndetse bahita kubasohokamo birukanka, bavamo bakwirwa imishwaro. Bavuga yuko batatinzemo cyane, kuko AFC M23 ifite systeme yo kubanza ikamera nk'ikuretse ukinjira, ubundi ikagukubita ikureba ikakwegezayo inakwegejeyo. So ibyo ngibyo rero bivaho. Urumva ni ikinyoma cyari gitangajwe n'umuvugizi wa gisirikare mu gihe bavugaga ko bagiye kwinjira muri Uvira, ngo ndetse bamaze kugera mu mujyi muto wa Uvira, kuko ibirometero 7 urumva byanze bikunze kugira ngo ugere Uvira ndani centre mu mujyi. Nuvuga ngo nkuko nababwiye, ni nkuko umuntu yaba ari mu mujyi wa Kigali akaba ari Gishushu ari kureba Nyarugenge muri centre, ni nkaho bavugaga bageze. Abakubise ikinyoma, ariko nyamara humvikana amajwi y'abantu bari muri ibyo bice bya Katogota, niba ari Katogota, bavuga yuko ubu tuvugana abarwanyi bose ba AFC M23, ba Kinshasa FARDC, ndetse n'abarwanyi b'Abarundi, hiyongereyeho ndetse na za Wazalendo, bose kuko nta n'umwe uri kugaragara muri uwo mujyi wa Katogota, ahubwo ubu ngubu harimo abarwanyi ba AFC M23. Cyakora hari akandi gace batari borohewe, AFC M23 yahisemo gusubira inyuma, iba ikaretse kugira ngo ubu ngubu kari gukontororwa na Wazalendo ndetse na FARDC, hiyongeremo na coalition yabo irimo Abarundi. Ariko icyo ngicyo ahanini ntabwo ari cyo nshaka ko tuganiraho. Ndashaka tuganire ku kintu kijyanye na discours iri hen, cyangwa ikora discrimination, cyangwa ibiba urwangano, irema amacakubiri mu bakongomani, yavuzwe n'umuvugizi mukuru wa gisirikare muri Kinshasa, ariwe General Ekenge. Iyo discours akayivugira kuri televiziyo nationale di Congo RTNC, akayivuga yose bakamureka igatambuka, isi yose ikayibona, aho yahamagariraga ngo abakongomani ngo ntibazigere bigira na rimwe bashakana ngo n'ubwoko bw'Abatutsi, ngo kuko ngo bazaba bari kugambanira igihugu. Mu by'ukuri ibyo yakoze ntaho bitaniye n'ibyakorwaga n'interahamwe cyangwa n'ariya amashyaka za MDR, zakoze jenoside, zateguye jenoside zikanayishyira mu bikorwa. Bariya abantu bose uburyo bakoreshaga iriya radiyo ya RTLM, uburyo babibaga amacakubiri mu Banyarwanda, uburyo babibaga inzangano mu Banyarwanda, uburyo babwiraga igice kimwe uburyo kitagomba kubana n'ikindi, uburyo babwiraga igice kimwe cy'abantu uburyo kigomba kwanga urunuka kigakuraho burundu icyo gice kindi, kandi mu by'ukuri ari ibintu basanze, atari ibintu bagizemo uruhare, ari ibintu basanze bakisanga bavutse ari uko bameze. Uyu munsi rero ejo ku gicamunsi cy'ejo nibwo General Ekenge yagiye yifashe ajya kuri televiziyo y'igihugu ya RTNC, atangaza yuko abakongomani bagomba kwirinda
bagomba kudakora ikosa ngo ryo kubana n'abatutsi ngo bo muri Kongo, ngo kubera yuko ngo icyo bagamije ngo ni ukugira ngo bamareho ubwoko, ubundi ngo baza ngo bigisha yuko ngo babwira yuko ngo amaraso yabo ngo yaremewe kuyobora ngo kandi ngo ari superiyeri. Ibyo ngibyo yabikoze kuri televiziyo y'igihugu, atangaza avuga mbese atanga disikuru ibiba urwango iri hene igaragaza yuko mbese ubwo bwoko, kandi umunsi habaho za CNDP zigasimburwa, hakazaho uyu munsi hakaba hariho uko iriya mitwe yagiye isimburana, uyu munsi hakaba hariho AFC M23 yose ifitanye isano na AFC M23. Iyo mitwe yose yarwaniraga kuba iri kwamagana ibikorwa by'ubwicanyi bikorerwa abakongomani, igice kimwe cy'abakongomani cyitwa abatutsi cyangwa abavuga ikinyarwanda, abarwandofone muri Kongo. Nyuma y'uko havutse iyo mitwe itandukanye, ikagenda igera kuri zimwe, igera aho igeze bakayisenya, muzi uburyo baba ku bwa Rurankunda, uburyo bafashe Goma bayifata igice, bavamo ku gitutu, bahita ko bacikamwe ibice, baratandukana, bamwe bahungira mu Rwanda, abandi bahungira Uganda, bongera kwisuganya, aribo bongeye kwinjira bitwa M23. Uyu munsi intego yabo ntabwo bari kureba igice kimwe, ntabwo bari kureba uruhande rw'abarwandofone cyangwa abatutsi bo muri Kongo, kubera ko aho AFC M23 iri ntabwo aribo bantu ireba gusa, nta nubwo aribo yitaho, ahubwo yita ku bakongomani muri rusange. Ibyo bigaragarira mu myigaragambyo yagiye itambuka itandukanye, ikagenda ikorwa n'abakongomani muri rusange, ataruvuga ngo nubwo ku bumwe bw'abantu bagiye kwigaragambya bavuga ngo bari kwamagana ibiri kubakorerwa. Twabonye imyigaragambyo muri Goma, tubona imyigaragambyo hejuru muri komine ya Nyiragongo, tubona imyigaragambyo muri za Masisi, turamanuka tubona imyigaragambyo hano za Bukavu, mbese tubona imyigaragambyo Uvira. Abo bose bari kwigaragambya bagaragariza Amerika yuko batishimiye icyemezo bafashe cyo kugira ngo AFC M23 isubire inyuma ive muri Uvira, ndetse batanishimiye icyemezo cyo kuvuga ngo MONUSCO igume muri Kongo, ngo ahubwo ngo yongererwe mandate ngo kandi inagende ijye muri Uvira. Muri MONUSCO, nsubira inyuma gato, muri MONUSCO tuzi ko habamo imitwe ibiri. Habamo umutwe ushinzwe kugarura amahoro, babandi bagenda bagafasha abantu bari mu byago n'ibiki, ariko hakabamo n'undi mutwe nyirizina uri ngo special, ugomba kurwanya imitwe cyangwa umutwe w'iterabwoba cyangwa se imitwe yitwaje intwaro iri gutuma abaturage bajya mu kaga. Ariko twarabibonye muri Goma, twarabibonye bari za Rucuru, twarabibonye bari za Bunagana. Iyi MONUSCO yaragendaga ikiyungamo na FRDC, ikiteranya na Wazalendo, ugasanga barimo bararasa AFC M23. Mu gihe AFC M23 uyu munsi icyo yarwaniraga, bya bindi byari byarahishwe muri politiki y'uburyarya ya Kinshasa, byashyizwe hanze na General Kenge. Ubwo General Kenge yavugaga iyi disikuru, yarameze nk'uri kwambura ubusa politiki ya Kinshasa, yarameze nk'uri kwambura ubusa abambari ba politiki ya Kinshasa, yarameze nk'uri kwambura ubusa ibihugu by'amahanga uyu munsi bishyigikiye amacakubiri. Tuzi nk'Ububiligi n'Ubufaransa, byo nibisanzwe, n'ubundi nibo bari bari inyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. U Rwanda, Ubufaransa, perezida w'Ubufaransa yareruye yemera uruhare rwabo, asaba imbabazi. Ababiligi ni abantu bakoroneje Kongo, uzamutse wese babona afite ubwenge bwo kuyobora abakongomani neza bagahita ko bamwica. Twabonye Patrice Lumumba, abakongomani ababiligi nibo batumye bamutwika, bamwotsa mu mavuta. Ibyo bintu byose ni ibintu bigaragaza abo bantu ni bande, ubundi bari inyuma ya Kongo. Ariko ubwo Ekenge yatangazaga iyi disikuru, yameze nk'ukuyeho bya bindi bavuga ngo inkende ngo
iyo yuriye ikagera hejuru ngo ibe irushaho kugaragaza ubwambure bwayo. Ni nako Ekenge yabaye, yuriye agera hejuru yibagirwa ko uri hasi ari kumureba wese, kuko Ekenge we yakuyeho agatambaro kari karahishwe, kari karashyizweho muri politike y'uburyarya ikorwa na Tshisekedi, ndetse igakorwa na premier minisitiri wabo, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wabo, twabonye wazengurutse cyane agenda asabira u Rwanda ibihano, ariko bakagaragaza yuko bo nta kibazo bafite cyo kuba ngo abakongomani, ngo abatutsi b'abakongomani babayeho nabi, ngo cyangwa ngo hari uburyo babangamirwa, ndetse bakanagaragaza ko barwanya ngo umuntu wari wese wagira ute wabahohotera. Ariko ubu ngubu uyu munsi ukuri kwagaragajwe na General Ekenge. Ibi yavuze ntabwo ari ibintu buriya mu buryo buri politiki, hari abantu bumva yuko umuntu uri ku rwego ipeti rya generali nk'uriya atari uyu uza nka zino ziri ngo ni General Proclame, bano yafashe umutwe, yafashe abasivili bangahe, ari kubayobora, leta ibahaye intwaro, byo leta iri gukora byo gukwiragiza intwaro mu baturage, mu basivili, agahita ko yidekarara ngo ni generali. Bitandukanye na generali yewe niyo waba utara rubikwiye, ariko igihugu kikagupromotinga ukagera ku ipeti rya generali, uwo muntu ntabwo aba ari umuntu woroshye. Rero niba generali noneho by'umwihariko agatoranywa nk'umuntu ugomba kuvugira igisirikare cyose cya Kinshasa, niyo ngo uwo muntu bamubonyemo ubwenge n'ubushobozi, hari inama yitabira, hari ibyo aba agomba kujya kuvuga, akabanza akaganira n'umugaba w'ikirenga ariwe chef, ariwe Tshisekedi, bakamenya ngo ibyo ugiye kuvuga uramenye ntibavuga bavuga. Ibi bintu babivuze nk'ibyari bisanzwe, nk'uko bari basanzwe bavuga kuri politiki, bakora ibintu bijyanye no guhohotera na disikuru z'urwango byagiye bikorwa na nuriya mudepite wari waradekaraye yuko ngo ari Bitakwira, uriya wadekaraye yuko ngo ari we muyobozi wa Wazalendo, nyuma ukaba yarayihakanye, ari kuvuga ati ibyo iri gukora ntabwo ari ibintu nkwiye kuba nahagarara inyuma. Twagiye tubona disikuru yagiye avuga zigaragaza uburyo ki abatutsi atari abantu, akongera akagenda akajya kugaragaza uburyo ki abarwandofone bose bari hariya muri Congo atari abantu bakwiye kuba bariyo, nk'uko bakwiye kujya iwabo mu Rwanda, mbese inzangano nyinshi bikavugwa kandi bigashyikirwa na perezidanse ya Kinshasa. Ariko bitandukanye n'uyu munsi, kuko ubwo Ekenge yamaraga kubambika ubusa akavuga bya bindi bikorerwa mu bwihisho twe tutabasha kubona, bya bindi bibera mu biganiro by'aba abashefu, icyo twakwita nk'abashefu d'etat, abakuru mu bakuru bayoboye igihugu, tuvuge niba bagiye mu biganiro bya gisirikare, agiye kuganira n'abasirikare, abajenero, niba agiye kuvugana n'abayobozi bakuru, premier minisitiri, uhagarariye inteko ishinga amategeko, uhagarariye umutwe wa sena, mbese b'abayobozi bakuru, abaminisitiri, ugasanga hari ibintu bivugirwamo bagira ubwiru. Ariko uyu munsi nibyo Ekenge yabambitse ubusa, abakorera ibara, arabitangaza. Amaze kubitangaza rero utiki, twatunguwe no kubona bimwe mu bihugu by'abambari. Duhereye hano mu Rwanda, nyakubahwa Minisitiri Olivier Nduhungirehe yahise atangaza byihuse, yamagana disikuru yakozwe n'uyu Ekenge, General Ekenge, kuri televiziyo y'igihugu, avuga yuko ari disikuru yo kubiba amacakubiri, ndetse ari disikuru yo gupfobya jenoside, ndetse ari na disikuru imeze nk'ari gushishikariza abantu kugira ngo umugambi wabo wo gukora jenoside ukorwe. Mu by'ukuri nyuma yaho siwe gusa, twabonye n'abandi bantu benshi, twahise tubona Prevo, premier minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi, aho yahise atangaza yuko bitari bikwiye, yuko batemeranywa n'amagambo yavuzwe na General Ekenge, ndetse yuko batishimiye
ibyavuzwe na General Kenge, kuko ngo ari ibibiba amacakubiri ko atakakwiye kubivuga. Ariko wasubira inyuma, aba bantu baje kuvuga ni abantu bari kurwanya ideology cyangwa bari kurwanya impamvu cause M23 igaragaza, ariko nyamara niyo General Kenge yapuruvinze agaragaza yuko cause barwanira ari ukuri, ko ibyo barwanira bihari. Ibi ngibi AFC M23 yabidekararaga aho bagiye mu masezerano y'amahoro bakabigaragaza, ariko ntibagire ute, ntibabyemere. Ariko bose byagaragaje n'umusirikare w'umusiniya, umuvugizi wa gisirikare, kandi abo basirikare nibo bari kwica abaturage hariya muri Congo, nibo bari gukora iyo genocide. Noneho ukareba ukavuga ngo okay, Prevo aratangaje, avuze ko atabashyigikiye ku mbuga ndetse nkoranyambaga nko kuri X. Aba bantu bahise ko batangira kumubaza ati noneho nyuma yo gutangaza ko utamushyigikiye, ese murakomeza gukorana n'aba bantu bari kugaragaza yuko bashyize imbere umugambi wo gutegura jenoside? Ariko ibyo ntiyagiye abisubiza, ariko ubona ko bamuhasi ibibazo byinshi, kubera yuko ubwabo babona yuko ibyo General Kenge yatangaje atari ibintu yari akwiriye gutangaza. Tuve ku Bubiligi, Amerika nayo iratangaza. Amerika nayo yamagana ibyavuzwe na General Kenge. Imaze kwamagana ibyavuzwe na, ubwo twahereye ku Rwanda, tugiye kuri ku Bubiligi, tugaruke muri AFC M23. Ese ko itangaza yo inasohora itangazo idekarara yuko noneho igiye gukora intambara ifunguye ku butegetsi bwa Kinshasa, kubera yuko bavuze kenshi igituma AFC M23 iriho ntago cyagiye gihabwa agaciro mu ruhando mpuzamahanga. Ibyo natwe turi hano twabihamya, aho abatutsi bo muri Congo bagiye bicwa bagatwikwa, bakotswa, bakabarya, bakababaga, bakabarya ku mugaragaro izuba riva, ariko ntitubone hari umuryango mpuzamahanga uvuga. Aho twagiye tubona indege n'amadrone bigenda bikajya kurasa iminembwe, ntitubone amahanga akumira. Aho twagiye tubona abacanshuro binjira bakagenda bakajya kwica abakongomani, ntitubone abantu bavuga. Twagiye tubona amavideo menshi, Kinshasa bamufashe avuga ikinyarwanda cyangwa avuga igiswahili, baramwishe. Ibyo ngibyo nta nkurikizi, nta miryango mpuzamahanga twagiye tubona ibivugaho kugira ngo ivuga ati twamaganye ibi bintu, cyangwa se ngo bahindukire babwire ubutegetsi bwa Kinshasa ati nimugabanye amarira yo kwiriza ngo AFC M23 batwerera u Rwanda, ngo iri gufata ibice, ngo iri kwica abakongomani, ngo iri gufata ku ngufu, batabigaragaza. Kandi AFC M23 yo ibivuga ikarabigaragaza, kuko ahenshi AFC M23 ibyaha ishinza igisirikare cya Kinshasa ndetse na FARDC n'abarundi babivuga banagaragaza proof, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa byarabananiye kugaragaza proof iyo ari yo yose kugira ngo bagaragaze yuko ibyo bashinza AFC M23 ari ukuri. Rero AFC M23 yatangaje itangazo kubera yuko iragaragaza ko uyu munsi amahanga yirengagiza ibyo icyo barwanira, ariko nyamara ubutegetsi bwa Kinshasa budahwema kugaragaza yuko icyo kintu kiriho. Kandi wakitegereza ugasanga koko icyo kintu kigize ute kiriho, kuko niba generali umuvugizi w'igisirikare yatangaje biriya, no kubera yuko ibyo bavuga cyangwa se ibyo yavuze abyemeranywaho n'igihugu cyari cyaramutumye mu nshingano yararimo. So reka tugaruke inyuma rero, niki cyakurikiyeho nyuma yuko babonye AFC M23 itangaje, amahanga atangaje, Amerika itangaje, Ububiligi butangaje. Bahisemo ko bahita bavuga ati umuntu bita Ekenge tugize ute, tumukujeho, turamuhagaritse kugira ngo ku mwanya w'ubuvugizi bw'igisirikare cya Kinshasa. Bamuhagaritse nibyo, ariko se kumuhagarika biraza gukemura iki? Ni ukuvuga ngo ntabwo nibaza niba kumuhagarika ari ikintu biri buze gukemura ku kibazo
yamaze guteza, kubera yuko impamvu mvuga ko hari ikibazo amaze guteza, aka kanya turi kubona amadisikuru, ibikorwa by'iyicarubozo. Banza ntuzayazimisha yewe, ukibaza ukavuga ngo ese kuba yahise kahagarikwa nka generali, nibyo koko bagaragaje yuko badashyigikiye ingengabitekerezo yiwe, badashyigikiye ibyo yavuze kuri televiziyo nkuru y'igihugu. Ariko se birakuraho yuko yamaze kubiba inzangano mu bakongomani? Ese birakuraho ibyaha, ibigize ibyaha yaba yamaze gukora? ibyo ngibyo wabyibaza. So ukavuga ese ko tubonye Amerika ivuga, tukamenya Ububiligi buvuga, tukabona n'abandi bagiye batandukanye, imiryango babarizwa muri ya miryango mpuzamahanga bavuga, aba bose ejo bundi ubwo umurundi uhagarariye Uburundi muri UN, mu nteko ishinga amategeko ya UN iheruka, assemblée iheruka, mwabonyemo umurundi waje agapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, akagaragaza yuko ngo habayeho ubwicanyi ngo hagati y'ubwoko n'ubundi, ngo bigendewe ngo nuko ngo perezida wa repubulika w'icyo gihe yariho icyo gihe yatsinzwe, ngo yari amaze guhanurwa mu ndege ngo ari kumwe na Ryamira. Muri make ntiyemera yuko jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ari umugambi mubisha wateguwe ugashyirwa mu bikorwa n'abawuteguye. We aragaragaza yuko ari ubwicanyi ngo bw'ubwoko hagati y'ubwoko n'ubundi ngo bwabayeho, ngo kubera yuko ngo hari amaze kugira ute perezida w'igihugu yari amaze kwicwa. Kandi twabonye inteko nshinga amategeko ya UN, assemblée générale yayo, bamukomera amashyi. Bakibaza kuvuga ngo abakomye amashyi uyu munsi ko harimo Ababiligi, abakomye amashyi uyu munsi ko harimo Abafaransa, abakomye amashyi uyu munsi ko harimo basomambike ba Amerika, bari birengagije yuko jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ari jenoside yamaze kwemezwa na UN yuko yabaye, igahitana imbaga y'abasaga miliyoni mu gihe cy'iminsi 100. Ese niba tubonye aka kanya bari kwamagana, tuvuge ko birengagije ko FRDC ikorana na FDLR yavuye mu Rwanda ikinjira muri Kongo imaze gukora jenoside hano mu Rwanda. Ibi byose rero nibyo nashatse kugaragaza yuko mu by'ukuri nyirizina ntabwo ibintu bari kubitangaza, yaba uyu Maxime Provo, yaba aba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba n'abandi bari gushaka kugaragaza ko ari abactiviste batishimiye buryo Ekenge yavuzemo disikuru ye. Ntabwo abo bose ari uko ari uko bari kubivuga kubera yuko ibyo bari kuvuga ari byo bibarimo. Ibi Maxime Prevo yatangaje ntabwo ari uko atishimiye nyirizina ibyavuzwe, ahubwo kumukuraho no kuba aka kanya atazwi ahantu ari, ni ukubera ko bari kuvuga ngo wadukoreye ikosa, wagaragaje ibyo turi gukora kandi utakagombye kujya kubivuga mu ruhame. Ntabwo umugambi wabo bashaka kujya hanze, none General Ekenge awushyize hanze. Niba awushyize hanze rero ntabwo biri baza kubashimisha, biraza kubababaza. Kubabaza rero baraza gukora utu message nk'utu ngutu, ariko ukibaza iyi message Prevo yanditse kuri disikuru gusa, niba atari ukubera yuko bababajwe nuko agaragaje umugambi na gahunda zabo na plani zabo. Iyi message Prevo yanditse kuko yatanditse tubona bica abanyamurenge, bakabotsa, bakabarya. Kuki tutabonye babivuga bari gukatagura abanyamurenge imitwe? Kuki tutabonye bivuga bari gukorera abanyamurenge jenoside yakorewe Gatumba? Kuki tutabonye babivuga bari umunsi batwika niba ari Bunagana, niba ari hehe amazu y'abanyamurenge?
kuki tutabonye babivuga kuri drone ziri kurasa mu Banyamurenge Minembwe? Kuki tutabonye babivuga igihe Minembwe yarafungiranywe bari kugira ngo abantu bicwe n'inzara, batabona uburyo bahaha, batabona uburyo imiti yinjira, abantu bari kwicwa n'indwara kubera ko babuze ubuvuzi si uko babuze abaganga, ahubwo babuze imiti. Kuki ibi byose tutabonye babivuga? Kubivuga rero nicyo kimenyetso kigaragaza yuko atari urukundo bakunze AFC M23 kugira ngo noneho bagaragaze yuko Kongo yarengereye, ahubwo bababajwe batewe n'agahinda no kuba Ekenge yabavuyemo. So ukibaza ukavuga ngo AFC M23 ko mwamaze kubura yuko noneho bidekaraye, biriya byavuzwe niko kuri mu butegetsi bwa Kinshasa, ko mwamaze kubona yuko bidekaraye, bakavuga akabari ku mutima, bakabavuga akabarimo. Nibwo murakomeza mutangire ngo umuhuza Amerika yadusabye ngo dusubire inyuma. Amerika izavuga kubera yuko abiri gukora nabo noneho bagaragaje imitekerereze yabo n'urwego rwabo, noneho ize yiyerurutse ivuga ngo ntitubashyigikiye. Niyo mutabashyigikiye nimubomokeho. Message kuri AFC M23, abaturage mwabonye icyo babakenereye, mwabonye ko babakeneye kugira ngo babeho, mwabonye ko bishimira uburyo babayeho aho muri, mwabonye ko bishimire uburyo mubayoboye. N'uyu munsi Uvira ikeneye abadministrateri badakora bakoreshejwe n'inda, badakora bakoreshejwe bakora bagamije ivangura, batabiba amacakubiri mu bakongomani, ahubwo ikeneye abadministrateri bakora nk'uko mugenda mubikora. Aba bari za Uvira, aba bari za Bukavu, abari za Goma, bakora mu nyungu rusange z'abakongomani, badashyize imbere ubwoko, badashyize imbere gukorera inda zabo, badashyize imbere ruswa.